wakitumia zamani. Unachongea miti ambayo inakaa miti ya jembe. Alafu unaweka mahindi kwa hicho kinu. Alafu sasa unagonga. Hiyo mahindi, hiyo unga ndio unaweka kwa maji, unaoshelea. Ukishaoshelea sasa hiyo maji yenye itafilter, hiyo ndio uji. Kwa hivyo ndio uji wa mukio. Hiyo ndio uji ya mukio. So mabaki ya hizo mahindi unapika kama mchele. Hiyo ilikuwa ni enzi ya zamani. Wakati sisi tulikuwa tukienda shule. Sio enzi hizi. Enzi hizi hawawezi kula. Wanasema sio mchele. Unajua the difference between ya hii na the normal porridge ni kwamba hii ukipika uweke kwa mtungi, unaweza weka hata kwa mtungi ya 20 liters, inakaa the whole month, unachota kidogo, unawarm, unakunywa na ina keep on fermenting. Kwa ile ingine ya kupika ya kawaida. Kwa sababu ya kawaida ikilala siku 2 inaharibika, lakini hii inamaliza hata mwezi. So inamaliza mwezi hata kama imepikwa. Imepikwa unaweza maliza hata mwezi. Unachota, unaweka sufuria kadogo, alafu unawarm, unakunywa hivyo. Kwa hivyo nikipika hii hata kesho kutwa, next week, kama wakunywaji hawatakuwa wengi, bado itasimama there. Hadi inaendelea kuferment each day. So that is the difference. And hii ndio watu wanaprepare. When you prepare this, wageni special. Mostly kwa udhoni. When we are going to kutoa mali, tunabeba na mitungi. Sio ati ni ya kupika tu manyumbani hivi. So hii imeshachacha hii. Already. Jana ndio tuligonga na hiyo kinu, lakini sasa kilala siku moja itachacha. Sasa already kishachacha, uweke ushapika ive vizuri, uweke kwa mtungi. Basi sasa utakuwa ukichota kidogo, unawarm. Paka even for the whole month. Iko sawa. Na hapo nimekuelezea kabisa. Okay. Sorry, keep on starting. This is the most wonderful porridge. Ushawaipata.
You keep on stirring. Paka boil. You keep on stirring. You keep on stirring. This is a very wonderful porridge. Wow. Itakuwa so nice. Nikinywa hii, utaniambia ukuje kwetu nikutengenezee. Tunatengenezaga wakati wa harusi. Na wakati tunaenda rurashio. Ndio tunatengeneza hii uji. Kwa sababu ya wageni mashuhuri, sio ya kukula. And for now, because we are great people, lazima tukunywe uji. Wachana na hii nasikia ni gumu. Mataraki ya dekada isimaya. Neko hiyo. Turehere Jeremia. Na niguo ndira kurugira curu haha na ndura turora. Sana pakuna miungu mtaamini, sitajitia unajisi chakula cha ufalme, na sitauza urithi wa wokovu anasa za kisasa. Nina uhakika waweza kuniponya, hata usiponiponya sitaabudu masanamu. Naelewa maji na moto nitapita kwenye uvuli wa mauti, nina wewe sitaogopa kamwe. Wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni. Sukari, kuosha damu, na kuwekea mahinya huko marungo, activated chako na haya na sample nitakubolera sana na demo nyuga kaindira ni baba sina mundu ngurari na thina wanda kuiba ngamusikia anasikika alafu nani alibira kanda ibira na ndetharagia na ihenya nikahora nawe kamera kahora haya ingine ni gani kuna ingine siku bebe ingine ingine niliacha ingine kwa vile wewe mwenyewe umekunywa na nimekusaidia ni gani hiyo ndio inaitwa nani activated chako unakunywa kwa hiyo inaundwa aje hiyo activated chako ati inaundwa aje hii ni ya hambo yes hambo siwezi sijaulizia sana lakini ni hambo unakunywa kijiko ka chai kamejaa na warm water unakoroga unakunywa kabla hujakula. Asubuhi kabla hujakula unakoroga unakunywa. After 30 minutes unakula chakula.
Okay. So ni kwanzia unakunywa asubuhi saa 7 twice a day. Twice a day, morning and evening only. Yeah. Okay. Duration kama mwezi mmoja. Unakunywa siku 7 unaweka kando, unajisikiza kwanza. Okay. So changes unaona tu zinaanza kuonekana kwa mwili. Sasa naenda zweda pole pole kujiosha. Kuna wenye watatabika wakitoa uchafu, kuna wenye watahara. Okay. Expiring date in 2077. Na sasa mtu akizaa kutafuta umpatia dawa, si upatia simu yako. 0710 266 Rudi yako tena. 0710 266 906. Haya tarusijaribu kwa kitu. Okay. Yesu mimi ndiye mtetezi wangu, ninaye Yesu mimi anayenipigania, ninaye Yesu mimi ndiye kimbilio langu, ninaye Yesu mimi, yeye ni msaada wangu katika vita yangu, ananipigania katika magumu yangu, anasimama nami. Waliodhani nitakufa, habari ziwafikie. Waliodhani nitashindwa, habari ziwafikie. Waliodhani sitainuka tena, habari ziwafikie. Waliodhani sitapona, habari ziwafikie. Habari ziwafikie. Hello, kwa majina naitwa Nelly na niko na hoteli inaitwa Seven Hills Cafe. Huko tunapika all sorts of food. And apart from that, we also do outside catering. So mtu akiwa na event, asikuwe na uoga, malipo ni ya kusikizana. Tunapika kenye tu unahitaji. Ukisema hata tukupikia mbuzi tuchome, we are ready. We have a big team. Hata saizi as we talk, bado hoteli inaendelea, bado watu wana serve food. Hapa tumepika chapati, tumepika managu, tumepika ugali, tumepika chapati, tumepika nyama, tumepika pilau na pia tumetengeneza matunda. So enjoy your meal. Na kama kuna any feedback, either positive or negative, it's always appreciated. Unaweza kusema nambari yako ya simu watu wanataka wapikie chakula? Namba ya simu ni 0727. Unashika hiyo nani? 0727 258870. Nitarudia 0727 258870. Can call anytime, tutapangana. Ndio kama uko na event tufike mapema, tunaweza enda on site kwenye kuna event, ama tunaweza pika tukulete chakula ikiwa ready. So ni venye tu utapenda. Na tuna appreciate the business. Tunashukuru sana Mama Nelly ambaye ni mpishi hodari, na hii ni event yetu tulimuita na akaanza kutengeneza kila kitu vizuri. Unaona muro hapa, mboga, machapa, chapati na ni chakula mimi mwenyewe nakikula ni kitamu, tunakiona. Utamu unaonekana hata juu. Ni hivyo. Thank you Miss Nelly. Asante. Hai Josie. Kama umeanza kula. Mimi nimesikia njaa. Hata sasa
ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno, nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩ. Rĩu ngũthegereire nĩgetha ngũmenye, nĩ nyonete ũrĩa wĩgataku, ũmahithũragĩria ithomo ũmenye njĩra ciao ciothe, nacio nĩ ndathime. Igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania, ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno, nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩ. Wahonirie ngoro yakwa na honi njega, gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage, tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya. Igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania, ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno, nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩ. Tuinue mikono yetu juu kwa mama wetu. Mungu wetu Baba wa mbinguni, Ngai witũ ũcio ũrĩ igũrũ, nĩtwagwĩta, nĩtwagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũtũrĩre wa maitũ witũ Esther Wambui. Twakena nĩ kũmũkora, nĩtũĩ arĩ moko-inĩ maku, na Baba nĩtũĩ atĩ nĩ ũkũmũcokeria health yake ya mwĩrĩ na health ya meciria, na Ngai witũ amũkĩra ngatho citũ nĩ tondũ nĩtwamũkora. Ngai witũ nĩtwakwambararia na igũrũ mũno, nĩtwakũrathima, nĩtwakwĩra wĩ mwega, gũtirĩ ũngana tawe, nĩwe watũmbire, gũtirĩ mũndũ ũtombire na gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ũrĩa ahana. Koguo moko maitũ na igũrũ nĩ ũndũ wa maitũ witũ wĩ haha, ũmũhumbĩre na wega waku mũingĩ, ũcio mũũru ngoma ndakana kamweke ga kũmũhuria, no mũthiũrũrũkĩrie na wega waku Ngai, na ndũkamũtiganĩrie, ũikare hamwe nake, ona arĩa mamũtungataga Mwathani, ũga kũmahe wendo na hinya na gũkirĩria kũingĩ gwa kũrora maitũ witũ. Mwathani mũrathime, mũmũihũrie na wega waku Ngai, na Mwathani reke malaika make makorwo mamũikairie, mamũthiũrũrũkĩirie, na nĩgetha Ngai witũ ũhoro wake ũikare hamwe nawe. Twatega roho wake kũrĩ we, ona ithuĩ enyewe Mwathani tũrĩa twagĩrĩire, tũka gũtũhutia na hinya waku, na gũtũma Mwathani tũtũre tũgũtũũrĩire na tũkũhereire, na nĩgetha tũkagae mũgate na tene. Koguo Ngai witũ nĩtwakũria ũikare na mami witũ ũyũ, na hingo ciothe ũtũme ngoro yake ũmĩhithĩte, ucio mũũru shaitani ndakae gũkorwo na nafasi ona hanini ya kũhutia ngoro yake. Tũrathime Ngai na nĩtũraigua thengiũ nĩ gũtũrehe, ona hĩndĩ ya gũcoka nĩgũtũcokia na njĩra njega na gũtũmenyerera. Na ithuĩ twaigua twagĩrĩire gĩikaro gĩkĩ na mabataro mao mothe ma irio, ma nguo na mabataro maringanĩte na gũtungata maitũ ũyũ, tũcoke kũmahe. Na nĩtwahoya nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩega rĩa Jesũ Kristo, Mwathani na Mũhonokia witũ.
Amen. Kama ni Yesu Kristo, na wende ni wa Ngai, na mwana mtheru, na kama naithi. Amen. Amen. Thank you, ma. Thank you, ma. Discuss. Thank you. Na karibu sana. Oh, hiyo na kongo pia kidogo wale. Tualia mwadhani. Tualia mwadhani. Ana wewe tutigaletie. Ni. Lakini kwa